La tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tulaku Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna cek mintaan sampian cek pun ulama. La tas'alanna bunayya adama hajatan sampian mun andi parlo cek mintaan ke foto Adam miko Pak. Anapa cek mintaan ke foto Adam tapi wasalil ladzi abwabuhu la tulaku. Tapi sampean mun andi parlo minta dek kadzat sibeng labeng tak toman itotop. Pasti ada panika Allah. Bojo apa saos minta ke Allah beng labeng Allah tak pernah itotop. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh bojo panapa saos si minta ke Allah beng labeng Allah selalu terbuka untuk kau leben ajunan. Wasalil ladzi abwabuhu la tulaku. Anapa bolan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah tukah mun kaula ajunan tak taminta ke Allah. Itu kan Nabi Allah. Kaula ajunan itu kan Nabi Allah. Mun kaula ajunan tak minta ke Gusti Allah. Pangkana mun kaula ben ajunan ataniya. Napa sih minta ke Allah? Jangan ada lagi tani, tapi ada lagi Allah tani. Cuma sakatir pelantaraan. Bagi tani cuma sakatir pelantaraan. Sukses tak sukses Allah sema sukses, Allah sema tak sukses. Makan minta ke Gusti Allah. Alhamdulillah. Kan gula pernah iparingin ijazah sareng setong orang ijazah kento sanad dari Panji dari kadin to debuna ada kok mun atani ada watang tani kan dadi kabi debuna. Napa debuna kok mun atani kaki mun atani kesantrena niaten ya Allah abdina atani kento ike baya pangurmata tamu ya Allah abdina ke ngampung ngakatamui situ Pak ya Allah tani napa saos tani bobong tani boko tani napa saos niatin ya Allah abdina namen kak dinto keng ike baya pangurmat katamu ya Allah abdina keng ngampung ngakatamu ya make cak ngampung cek lah di TV ya lah banyak di TV Pak. Alhamdulillah lah tapi singa napa mun sukses tak sukses beda hasil lah ngormat katamu kan kayak di baru ngormat ya sih biasa saos mun oleh kacang kelak kacang hormat aki katamu mun bebeng ya cek kelak bebeng apa belenje nih ngalak pesen bebeng ngormat kata karena tamu itu setiap tamu masuk setong tamu kak dinto apereng 1000 malaikat Pak. Pangkan gula ben ajunan orang ngormat tamu subung ceretan orang ika miskin wa sobung. Anapa? Kapan beda tamu intar kabe kak dito apereng 1000 malaikat. Malaikat 1000 tergantung tuan rumah. Napa sih kapa tuan rumah? Mon tuan rumah sopan katamu, bagus katamu. Malaikat 1000 serentak doa. Allahumma ti mumtiqan khalafan ya Allah kenteen tuan rumah kento ya Allah kak dinto lampe katamu ya ajunan king sapora teretan mun tamui tak diperdulikan tamui aju tak aju tamui tak hormat tamui tak ikan malaikat 1000 doa Allahumma ti mumsikan talapan parosak aki kento ya Allah kento cerek katamu ya panjenengan malaikat 1000 ne Pak. Angkan gula ajunan pasera saos selebur ngormat katamu sobung cerita naik miskin karena malaikat Allah si adu aki alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wasalil ladzi abwabuhu la tulaku minta sampean dek kadzat sibeng labeng tak toman itotop engki kento Gusti Allah. Mangkana doa si paling mustajab, doa si paling saya engki ketonis fil lail separuh kabingking malam kol tengah telok
pukul telok pukul setengah empat orang tedung kepi ada sinilpon apa pas sampeyan nilpon cepet masuk nih Pak. Alhamdulillah. Napa sinyal tadi gangguan, ada gangguan langsung ngetoros Pak. Alhamdulillah. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Anapa mi pakon minta kau Allah munta ipentain Allah ni ketuka Pak. Sampian benten gula munta ta minta ka Allah Allah juga. Tapi sebaliknya wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Poto Adam mun ipentain sesedih Pak. Lagi Allah mun tak ipentain tu kah keng mun kau lajunan nak poto Adam saya gigir saya sedih mun lako ipentai Pak. Ingki mun si sekalian apeng krepeng gula minta PC ke sampean mun pertama na apeng krepeng ni PC Pak senapa ge 20.000 abu angan kacir aku bodoh buaki deki pokol telok minta boleh Pak bodoh PC dah boleh Pak lain pikir mak ili beli bima kaya deh lain boleh perempuan anapa manusia busenan tapi mun Allah saja ni pentai saja ni kasokani innallaha yuhibbul mulihin Allah lebur dek kau reng si comil Allah seneng dek kau reng si comil nyanyi ya Allah nyanyi ya Allah nyanyi ya Allah ika senengin bi Allah Allah soki Pak sokina Allah lain ben sokina kaula ajunan Allah soki ni Pak din Allah luang sekoni cuma pada ben aing tasik karo aing tasik bendingna ngalak butol tale unta lagi kata se taje secekak ka aing ka butol nikah luang din Allah kairna si bede tasik karo tak luangan Pak iki bagi si luang napa si cekak ka butol ni luang din Allah kabi se tasik kesa karene ke sekakuna sotojo si makan lagi kagula ajunan si inum lagi kagula bon ajunan si kagula jaki kagula bon ajunan reng paring Allah pada bon aing tasik cekak kefutol nih cuma nikadin Allah Pak keng gula bon ajunan cek sengkana si minta ya Allah pahle buran ya landu ya petok ya landu ya petok ya landu Alhamdulillah ya landu ya petok cuma sakatir alat sukses tak suksesah panapa jaipon Gusti cuma mun tak landu petok Pak salah lah tak landu tak tok petok tak rao tak usaha panam petanang apa jan Allah salah deh Pak tamen bebengah tamen jegungah tamen beltanah mari seragi ladini pas seragi ke Allah dadi PC tak dadi PC hasil atau enje kasokan Allah engkau setiap tandi otang pas doa bareng nih Pak alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad para tretan sami mulja sebutan kaulah amulja ki torbetan kaulah hormati maka dari keto kaulah mun ajunan sukses sehingga sampai cer pengajian sampai cer sokoren kagungna Allah kengain Pak mana kosomalun min sodako bal yazdad arta tak bekal kurang sebab ikebai sodako beli tambah rengko bener tengah orang kak dintuan kesempatan semakin bebeng paju walaupun tak je larang lorong ancor nyaman becek nyaman becek berdesi halo sombongan ika belia semen saya Pak kesempatan nih Pak tak kira ke orang sompaan tak kira ke orang punten malah Arab tahun dia tengah mun satya lebur kai lorong sedekah Arab tahun dia tengah insyaallah bebeng jan bagusan boleh amin Allahumma nih perpan nih kasih amal tak kira jan ke orang anak bukti pun ajurung get cuma nih kah penyakit pakun bede iman dari ada bede siak retek nih pas abu haji ya magai ada ya banyak luang apa seda budere Masya Allah anak apa ceritaan Allahumma sholli ala Muhammad mulatin ajem Pak ajem potong ajem kampung telur saja saya lakoi beli untuk sedekah tak ada cerita najen korang tapi semakin
ajem jen banyak telur jen banyak ajem kampung ingki ajem potong jen banyak Pak teki wahi ingki boleh beli ika bae sedekah ibli tapi saja terus jen ipa banyak bi Allah mana qasamalun min sedekah bal yasdad tapi tretan koceng reng keben tengah tak setuju rata andi koceng padahal koceng budunkeun peto 6 lema tapi reng keben tengah tak peten di koceng Pak kenapa tadi koceng ieu bae sedekah tadi telur koceng ieu bae sedekah tapi koceng ini pak keropok nempok tae karo Pak iki jareng cucu kemi luar entar ka deulem batan lagi ka salambu to tore nika koceng tak ke bae sedekah tapi ben arek jen tade ajem sape embi muloloh ibli muloloh ke bae sedekah tapi ternyata tade ceritana kurang sajen itambai bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sibatan kaula amul jaki terbeten kaula hormati mantireun banyak manfaat Pak sekoni saos dan kula ki andi tugas boleh nyon sepora mantireun banyak manfaat langkong dek sahibil hajat iki tore kula ban ajunan palebur asok syukur alhamdulillah mantani kintos semangken mantir muga teu kasampuran teh iki cuma kula ban ajunan bila ampun abi ni penega Pak leng laki abi ni nambahi kasabaran iki nambahi kasab benih sabar mun sabar kudu kento Pak wajib sabar nambahi kasabaran kenapa orang abi ni kento raja ujina kenapa mirai nikmat raja ujina sesuai pada raja kan milah malam makin nilai ibadah ke rakaatani min mutaahil khairun min sab'ina rakaatan min ghairi mutaahil 2 rakaat orang sandi bini lebih utama itimbang 70 rakaat orang sandi bini nilai ke jauh nih Pak makan coba aja pas parlo nambahin sop amin Allahumma karena terus terang reng laki gule berajunan kabini teritan tero andi abini ro toro cak kalau gede gebere temur sih katero ya kan ini keng melarat nih Pak melarat yang bini saged celot nih Pak melarat bagi binin mak kaya melasaran boleh Pak enggak benih apa cung saran boleh nyai mung kadung kikir ngalak sara ora ke mak kain Pak keng kepentera mak kain dia tapah norok kikir ngalak tasbih lapah leng make tak wirid leng Pak colo amu kemo keng tak wirid ate nang ngocak sepenting dek diberi iko masyaallah lah karep sepenika dorong bagi mu pandi bini ceremi jele oleh Pak kebaik pangolakna keence ren masa pening wah reng laki ku laku ni ka banyak tekerjet Pak reng laki ku bontong reng laki banyak si tekerjet ku laku depak ngalam hisab ke alam akhirat napa ting amal esodoraki derajat esodoraki diareh dinben ting tek ku derajat cek tengki na Pak matur ke malaikat benih keduan gitu malaikat keng ta corok gitu dinbat punten dan kula tak pernah laku amal macam gitu dan kula sholat kun kop cokop pasah kun kop cokop haji tak haji mak wah bodi derajat dia tinggi benih keduan dinbat punten benih keduan akhirnya buka bi malaikat jadi ya sempenan penap bantan sabar kan sabar penap bini na benjerengi buni panen ini binin bon bengal binin bon lakong ngucai bon ala ko tanaca ka bon king bon sabar pakun taala bon pakun tai tokol bini pakun langalai malabon malangala Quran maca Quran malabon pas awirit jadi hadis bolus ting etek kutretan derajat Nabi Ayub sebegi Pak alhamdulillah nih kemudian ngadepi bini tetapi makailah keras makailah ceremi torot Pak si penting tak salah kagem mana Allah si penting tak melanggar alhamdulillah
si penting taruna sampean sabar amin Allahumma amin lah beda sampai yang laki diberi pangkat wali bi Allah diberi pangkat wali sareng Allah subhanahu wa ta'ala lambok setere tangan lambok sebarengan dua ponduk nih pak laki pada laki ini kabareng ponduk nih kak tanah abareng mandi abareng tedung abareng abajeng berjamaah abareng sampai mulai abareng cuma tinggal abi nih orang panika pas apesa tak teman ketemu sampai tahunan tak teman ketemu abid tretan kerong si barengan intar sare pak sare akhirnya tanya kayak macam pun Ahmad barengan nih nyawa Ahmad gak bisa Roman Ahmad nintar pak di barengan dua pak katanya kita ngolok salam assalamualaikum ini apa orang bini keluar pak ngol jawab salam nyacam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sera non gula pak sera gula barengan Ahmad parlo ke sera parlo ke Ahmad mun parlo ke Ahmad Ahmad ki di tengah alas nyari kaju antos mun parlo nyacam si bini ini cerita si barengan tekarjet mbok sabar yang bini re mak cek keras ada iya akhirnya yantos teretan sampai lemah datang Ahmad nih Ahmad datang alim boy ya dan Ahmad nih kebeda macan nyuun kaju teretan macan nyuun kaju isabek ke langgar si nyabek nih ke macan mari mulai macan Ahmad intar katamu assalamualaikum waalaikumsalam benke mulai gula mulai pagi kok mat apa di lima ben datang di alas nyari kaju mat apa siapa yang bini ilmu Roma tangani bini loh kiamat mah nyandi bini agak ruah kaki matiku ya pada orang mamun lah bagian ke masya Allah mat apa mi beda macan ya jia macan senyari aki kaju kangkok senyari kaju itu ke alas macan oleh senalen macan senyuon macan sampai sing terakhir guben langker macan masya Allah pola nak andi bini Jeremy bi Allah ibri macan ternyata hebat nih pak ini ke pangkat wali nah setong orek selebat dari gak dito alhamdulillah mulai abis tahunan boleh teretan si bareng kerong intar boleh ke Ahmad dua pak kebungkon Ahmad ngolok salam assalamualaikum wah bodreng bini keluar sopan teretan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sera non gula pak sera gula parloka Ahmad oh mun parloka Mas Ahmad saya antos Mas Ahmad ki nyari kaju ke tengah alas tekerjot si bareng gembila si beres bin Ahmad deh tampak akidam Abi Ahmad datang Abi datang Ahmad nyuun kaju tibi teretan iso on tibi bi Ahmad kaju nya terakhir tibi ka bebeuna langker mari entar bengke iya mulai gelo mulai pagi mat di lima mat dari alas kok nyari kaju mat apa saparing bukan bila beres bin kaju buni beres oke apa bini anyar wah tang bini si Jeremy mati lagi kok pak bini anyar alhamdulillah tepak kasih rotoro oca mat kakek mak nyun kaju tibi ini macan macan lo tade kan mati bini si Jeremy ikahalak macan lo biar Allah oke lepa alhamdulillah lah tadi mau nadi bini Jeremy jengkol kebaik pangolak na kenja alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad pada teretan sami mulja sibutan kaulah amul jagi itu kan sami reng bini ini kau laku ya akhirat punya reng bini tekerjat pak ting terjat isodoraki ya rebudin ban teku beni keduan malaikat yang tacorokat dinto jadi adin ban punten dan gula tak pernah diamal macam gak dinto dan gula amal kun kopco jadi ya sempan nabaan bu sempanan penapa malah laki nabaan kan bengis kan oh repak nyanyi nampeleng nyanyi nerekam nyanyi nerga nyak gede kabeh pernah beleng peleng na celeng kita nyaki bi tetangga bak bi buk mi celeng leng peleng na ben capok bu tombu tak keluar iku padahal kengit tampeleng silake wasa tikiteku derajat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha alhamdulillah
lah sapora Pak manjaran banyak manfaatah mun bener kento murni paparing Allah keng mun salah murni dari buduna ate kaula tibi ben kotor ate den kula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.